Jotono no kulungkani channel o tomung no rani channel no subscribe khlaya kongkang subscribe khlai di angkatal job advertisement te online information related videos namo kangkai phaidi tine kaisa naile no omong kangkai private sector company wono omo naidi boni organization name rokhanai di make indian organization oro post tongnai naidi manager te assistant manager te kwbangma post tongoro various post rejakha ओंखाय oro vacancy tongo 40 ta oro naidi place of posting nai agartala o nongnai ओंखाय gender ओंखाय male female oro cholatai bwrwi boro apply khlai mano naidi job starting from sakaro immediately no najaknai obo ओंखाय dati noro je candidate interested tongnai qualification tongnai ready ओंखाय oro sajak naidi job profile tamongnai ओंखाय job profile ओंखाय amno no ulo sajaknai ओंखाय oro minimum qualification class 10 pass ओंखाय नंगो tai class 12 te graduation khlaijak rok bo oro apply khlai mano ओंखाय experience oro sajak kanadi je experience tongnai rok ओंखाय preference sujaknai oro sajaka ओंखाय norok tomung no make india organization oro norok khlai tongna musung khangka oro class 10 ओंखाय khlai mano norok apply khlai naidi oro total post tongo 40 ta tongo ओंखाय khlai naidi o jaga o manager te assistant manager te kwbangma post tongo ene oro sajaka ओंखाय oro naidi ko borok by contact khlai di boni contact information naidi phone number kha ओंखाय whatsapp number bo rujak tongo tei email id bo rujak tongo borokni ओंखाय norok jodi no tomung no norok interested tongkha ओंखाय boni email id o noni biodata hai ke cv norok borok no send khlai di send khlai ka norok no borok sahor jangnai tamo bomo hayengnai norok by contact khlainai ओंखाय tomung no norok tabuk pharno ani channel no subscribe khlai jaga khongkang subscribe khlai ready angte bukutal job advertisement te online information related videos namo ओंखाय norok je candidate or interested tongnai norok apply khlai di or class 10 class 12 pass te graduation pass apply khlai mano ओंखाय mo agartala no posting nai ओंखाय tinin bagui amsunong sitong jotono no hambai।